Ta ta tarararam. Player Dota, guys. Siapa yang player Dota di sini? Oh, aku sudah mulai ke ininya, aku lima ke hibernasi. No respect. Ayo, wo. Cuy nggak, bro? Waalaikumsalam. Garaksi, oh garaksi. Garasi, oh garasi. Kamu belum ya? Harus kita ngambil mobil. Permisi, Pak. Ini, Pak. Saya mau minjem mobil, Pak. Good. Aduh, sorry, Pak. Kenapa, coba Pak? Sorry ya, Pak. Ya. Ada belum? Aku nih harus menukar dulu. Kita apa namanya? Apartemennya. Aku nih bingung di mana. Gerang mah lihat deh. Apartemen yang sudah kita tukar. Kalau net garasi itu lah. Soalnya bilang ini kalau ada ini garasi aja. Aku ke internet dulu, terus ke University, ke High End,
Oh, iya iya iya. Oh, coba aku beli yang ini aja, Lips Tower, beli deh. Kamu sudah di sesiku kah? Oh, iya. Oh, Look, we need to talk. I've got a proposition that might be mutually advantageous. I'm at my warehouse off the freeway. We'll discuss it. iya kah? Sama pandiran lawan Leicester terus. Stop. But you know, Tidak akan ada lagi truk yang soalnya bulat. Apa ya? Oh iya iya iya. Iya. Kalau kuning nanti kira anjing. Untung kita tetap kamera. Till the front. Nah, mengubah karakternya. Soal mimpi kamu lah. Rumah. Sedetik dua detik aja kamu goreng tadi. Langsung ketawa aku soalnya. Ya kok aku kan mau mandiri tadi tuh masalah kan imbau mandiri truk lo tadi. Nak melihat nak nak para pegeran kam ya kalau nak mandiri kayak itu udah canggung dulu. Bina mau pinjam aja gue. Pero, ano, Assalamualaikum. don't say anything. I don't know you, or maybe I. Welcome to Bodoh. Kayak apa sih telepon kalau aja di sini. for a sick, creepy voyeur can spy on anyone in the country with total impunity. Gimana? So yeah, it's kind of the American dream, huh? Anyhow, I digress. You have a big name for yourself. That name is Dangerous Idiot who's just waiting to get robbed. Do yourself a favor. Put some of that not so hard earned money into real estate. And you can be a real player. Like me. Jadi ada bang aneh kan misi GTA nih si Michael tuh
disuruh menyusup ke perusahaan teknologi. Jadi perusahaannya tuh Video. kayaknya programmer bang itulah. Tapi nya kada kawa virus. Sekalinya anu aja iklan aja virusnya tuh dipicik XXX inget lagi kamu. Bungul aneh banget. Programmer bingung. Michael yang anu tahu. I'll just get them off your back for you. Of course, or no. Maybe someone asked me to do it to you. Oh, kada aku aktifkan bisa nih anunya nih. Subtitle. Langsung atas. Kada bisa. Saya ya. Di mana tuh? Oh, ini. Oke. Sekarang saya harus ke rumah. Ya, rumah tadi Bobby. Di mana rumah saya, Babi? Oh, oh, oh. Nah, apartemen. Langsung di misinya aja kan diundang. Kawalah. Oh. Prep kawalah. Iya. Oh, prep kah? Karena tahu, langsung his lah. Coba dulu kah? Aku coba duluin lah. Lanjut itu ada mobil orang lah. Mobil warga. Punya Tuhan, berarti tabungan Tuhan sih. Coba kanan. Membawai ya galau banget lah bisa lah bila main GTA ini lah kada lawan kawan lah. Ini pengen bawa-bawa itu nah. Sian. Mano guys, still kawan kan. Apartemen, Leka Job. Kamu nukar ya, Jeep, kena Jeep GTA 6 Jeep. Gitu. Yang juga yang di konflik. Mau di bawah 100 nukar ya, Jung. Shock di situ. Wah, bawa. So, Oke, kita coba naik ya apartemen. Terus kesiannya aku pertama kali beli si apartemen guys. dari di kalau Hah? salah. Dari duit semi halal. Oh, oke, terus kemana nih? Kemana ya? Di sini kan ya rasanya. Nah, crew member. Oh, salah, salah bijik. Yap, yuk. Bersama aja. To cancel on call, enter. Salah bijik aku bro. Kayak apa? Cancelnya.
Halo Lester, tolong nih, aku mau cancel aja. Hello. What can I do for you? Aku nih ketahuan lah cari Google semua. How to play. What's up? Come on. What do you want? A few New jobs jobs have come up recently. I'll I'll text you the details. Default. Index job. Udah dapat nih kan? Ini di mana? Garang di sini Udah kan? masuk itu juga. Ini kan? Ada ruangannya. Ini ruangannya adalah. Iya, iya. Terus dia apa ya? Terus udah gak picikan apa? Aku pilih salah nanti dipicikan lo. Apakah ada? Tapi loadingnya lo benar. Oh shit man. Kurang gak kan? Tanggalnya tanggal itu juga kan? Mana nih? Lebaran nggak? Apa ikam nggak? Weh, Lah, ikam gua ajak aja nah. Mau VIP invite ya, sekarang main fight aja. Register up as a boss kah? ya. Sekiro Sep. Terus bang? Dan itu dulu. Oh, benar. Nah, udah. Kita aja lah, yang naik kan. Udah lah. Di bawah kanan. Aku undang lagi nah. Udah masih lah. Ada tuh anjing. Nah, associate kita lain anak buah. Perhitung perlakukan kawan tuh. Kosong bro, isi kosong. Ini kemana? Ke apartemenku. Yang tadi? Anu, rupanya aku tak join reset ke wadah ulang. Jadi ke masuk ke apartemen ulang kok. Salah picik. Karena dapat duit 2000. Karena baikkan ya. Good behavior gitu gila. Rumahku. Hah? Rumah kamu nggak? Maaf ya, ini rumah saya. Padahal lantainya banyak, bisa ya rumah kita sama nanya. Oh, oh. Ada tuh melintas begitu. Naik mbak. Pengen aja lah. Inggih karena pian bukakan selawar ulun lah. Iya, gua gak ada kawa. Ah, karena aku kalau naik ngajak Beckham naik. Kurus. Naik coba lagi, nah sudah nah.
Ah, kada salah salah salah. Maksud di komputer sini? Pascal Faik 27. Di mana ya Jip memulainya gitu? Ternyata saya kok udah pada buka. Salah. Kalau itu mana? Ini nggak salah. Di sini saya akan juga Kayak kemana dokter IGD apakah? harus untuk Kalau ngapain muslim? Padahal Kalau ini now. case Hah? CDL icon ya sudah dari kodah anu harusnya ini nih. Kenapa kada mau ya? kita nggak boleh bawa film lagi. Cara mau kecil, oh, main sesuatu. Nggak cara mau kita terus zero, ya lah. Zero, Harus keluar dulu. perasaan orang minta itu juga dari mana itu? Pas, lama, Aduh, warna merah sih. Jadinya aku babi. ngapa? Ini dokter IGD. Hmm. Wait a minute, guys. Indonesia. Abdullah. Sudah. Kalau minta upload. Oke, kemudian kasih filsa strip. Tinggal strip. Dan tinggal kering.
Grupnya datangi Leicester pulang apa maka sudah tadi. Babi. Sampai keluar. Yep, kamu nggak sendiri. Joining GTA Online. Ya, nanti. Udah jelas tuh Mat. Ya. Ah, gimana aku? Oh, kenapa tobat lah? Hmm. HB Aceh. Aku minta sebiji aja. Dan coba lagi lah. Ya, selesai. Kenapa paniknya? Dulu hilang kan? Oh, what the next step again? Next. Leicester sama Leicester lain. Berapa lagi? Boss, your executive assistant here. These are exciting times for the company. If you want to expand, SecuroServe's updated with Berarti satu session lah jadi kabel lah. Hmm. Wadah aku berdua aja Pak. Ya, Mas. Wadahnya kan berapa? Benar-benar. Eh, kalau simpul Karena Ratsukatsu juga ya. Even. Friend. Pas benar kamu lagi naik gitu. Hey, mau banyak langsung masukkan. Welcome.
suatu organisasi mafia miskin. Hmm. Banyak mobil pintaran lu. Bencong banget mananya. Crew member. Homeless komputer. Amin. Hmm. Apa ya? Emang belum beli yuk. Bagi. Cari juga dulu. How to. Konsep terada di sininya. Face. Bosnya harus pandiri anu dulu lah. Leicester pulang lah Pak. Telepon ya adalah. Leicester dia pulang. Ngapain aku sih? Oh, aku sih. Kalau sudah lah. Kalau tar. Hey, what's up? Oh, how can I help? Give me a shout when you've made your Make your mind up. Good. Ini buat Leicester pulang apa ya? Mencari yang paling cepat. Karena mulai KS tuh, Oke itu. kayak upgrade tuh. My friend, shoot. Nah, ya muncul tadi kan udah muncul anjing. Ya, kau bagai air yang jernih di dalam hati yang berdebu. Oh, malah angkat telepon nggak dulu di sini. Maaf ya.
Senin. Oke, halo Lester. Yes, come in, come in. It's you again. Sama kita Lesternya ujung bang. Lama. I just kind of meet people online and then I meet them out in the real world when I go there. I watch them and I think now you are experiencing one of what I felt my entire childhood when I spoke to the girl. Wow, I never told you that before. Feels good to talk. Eh, Chat, I know you've been complaining, yeah. kalau dilajui kayak ini bisa. Maybe you are ready to do real work. I mean, are you interested? Because if you are, I have a few things that came down the wire soon. If you want, I'll contact you. But don't let me down on this. Putting your neck on the line, and I'd like my neck. My best feature, aside from my sparkling conversation. Luciannya pulang, aku bantu bang bapak kita bapak di Lesternya. Price on this bike, $976. Yeah. And I was just studying about way from there. We have like personal like buy, yeah, $1,400,000. So you're gonna have total like roughly where I know that your business. $6,000. So this is your Lester. I'm just studying about way from there. I'll find that. Banyak open new back. Oke. Aku cuma tidak mau. Kenapa kayak itu? Ya tapi balong lagi. Oh, tungguin Lester mau hubungi deh. Oke Lester, oke Lester. Anjing tidak kelihatan. Mobil terbang, boy. Nah, On this thing. If you want to work, you'll get a knock on your door any minute. oke. Nah, kayaknya kawin mbah nih, Jebay. Terus udah telepon Lester kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Lillahil hamd. Allahu Akbar. Nah, terus gimana nih? Ini mah, jeli tuh, Pak, lo tuh.
Are you ready, kids? Lah, babi. Jadi pernah nolong sama barang-barang Ada. Sesungguhnya ada di Pak. mobil Valumano. Rasanya bang, Mas. Waalaikumsalam. Mau download malah mau bukain lagi. Kenapa pian sudah masuk? Bang siapa mau nih? Nah, ini amangnya cacat. Do very nicely. Sleep. The Very next nicely. place you got very straight up. Nah, ini kawan ulunnya. Binian, Mas. The psychos at least had the dignity. Drink kamu seperti kenalkan tadi. Nowadays it's all about Goblok. home furnishing. Shame that one straight to this. Alright, you ready? Siap. This This is it. Well, But it's very big. Not quite ready yet, but I wanted to see how it's doing. Got complicated with Lisa franchise. It's nothing too complicated. There's no buying. Normal with the buying. Ganteng lah aku, Jim. Ganteng ada, Jim? This time I'll Ganteng, bro. Daripada Lester. be like that you. Nah, kata kawan itu. Daripada kamu mau dokter. Don't ready? What do you think? Question for let's hear the answer. Alright. What do you wait? Bapak ada kah aja? Ada. Oh, kita melihatnya dulu. Tempat sini, Jep. Awas Lester kan kau 4. Nah, anak umpat kaminya bunga banget. Cari yang bungas jua. Get in the car, babi. Oh, Ayo, langsung. lambat bener. Tadi berjalan oh, ini kan ada lagi. Tadi bertongkat, mana tongkat ikam, Mister? Semua. Ah, tolol Mister ini. Wah, Kamu yang sudah ke sana, tapi tolong. Mantap, jangan tolong. nah, kita teriakan nah. Jangan-jangan yang menyerah ya. Elsa Lester. Mau membuka lawak, dia masuk langsung makajut ke dalam nih kan. Stop right now. Don't let the cops know, sir. You're calling it out. Jangan sampai ketahuan polisi aja. Calling off. So, I suppose you want to know how Ya kalau molotov boleh. Wah, sudah keren aja. Sit down. Sekarang kalau jadi user kan saja. Like the dates across the street and where they're being watched. Why is this bank over all the other banks state? Why does the fortune favor this one? Question. Oh, good question. You're like a styles. Nah, bunga banget apa anjing? Tiba-tiba keluar kok. But one of those deposit boxes are some bonds being written from the tax man to report incidents. Starting Apa itu? Simba itu Jim? Yang saya mata kah? Jeng. And the bonds box will be worth more than a few local notes from bills. So minor is worth it if you can handle. Plus, receive and then like staring at the ocean, contemplating money, an hour. Incarceration, homicide, all those weighty issues surrounding your personal array and social robbery. Jadi kalau ngomongin kan jenis. People do this. Nah, kenapa jadi bintang 1 anjing? Memasak aja. Emang lah, Raji. Kita harus mendengarkan percakapan itu lagi. Restart.
Ikamnya micik wake up lah orang awak. Kedua. Emak dari sini lagi. Parah kai. Ini mobil, kakak mobil Lancer. Blaster. Kalau Eka masuk sini dia pengen berpikir langsung, oh kawah aja sini aja. Mereka kendaraan, oh kawah tuh 4 cewek itu aja. Oke. So, tuh yang malam bintang satu ya. Called off. Hantup-hantup tuh kan. Lain apa? Kalau kita harus menempati rambu lalu lintas kan nih. No? Driving out and picking up some equipment and then heading back to make our plans. Very conference call. And we're not going in, we're not keeping a stick. Just sitting back, see our look, see our like scores, like dates across the street and unaware they're being watched. All right, so why this bank over all the other banks in the state? Why this one fortune favor this one mistake? Good question. Or good questions. You're like a child whose parents think it's clever. For the IRS, this bank's got specific deposit boxes. I didn't want those safety deposit boxes are some bonds being hidden from the tax on that no one's going to report it missing. Starting May 6th. Security should be well, light day claims or lanes of the depository, quite heavy and they job store, including all the liquor store, gas station, and the bonds are worth more than 100 notes short too. So my estimation is worth it. Plus, the sea, that's like staring at the ocean, like something plenty. Let's face it, your homicide, those weighty issues surrounding your personal stories aren't corroborated. I'm assuming you're the cerebral proof is otherwise not talking to put you on staff and bring it here. It's not just Siap-siap nih artinya see where we're at. Jepangnya. Tapi kita melihat tuh Jepang dulu. Tahu melintas. Tuh dulu. Mana parkirnya nih? There it is. Take a look. Drink it in. I forgot to you there's a security feed on my cell. Take a look. Dihack nggak sudah? Small point here. Not much security. Careful, get this. Especially about the deposit boxes. Customers will probably be thinking this kind of turns into a screenplay. Boxes are in the back behind the safe rules. We want box number 167. It's right on the highway. Yeah, it's right on the highway. Reverted access. Yeah, it works for you. Get out quick. Lots. We'll also work on your costs to speed up their response time. Okay, well, we're going to see. You've seen what we're going to see. Let's go to the garment factory. Belum mantarin yang beli. Startnya oh ya, itu his factory lah. It's a system. We're a neat little program that'll resort to the work for you, but it's probably a good idea. Soalnya ngoding dulu juga. Sama sekali. Send it to our phone. You can first run, keep your hands steady. Pelajari juga tolong ngoding. Be it thanks. Mahack kayak gitu. Aja. Oke, lanjut. Ya, kumpul. Ini plasternya lah. Gimana sih? Kalau jalan guys. Bad driver jadinya mau mana? Beraninya mengatai aku Okay, seperti itu. assistant. First, she's going to get us what we need. Then she's going to saw me in half. No? Like that one? Don't make it either. Baik, ya. Master. Everything's look good. Nothing you weren't expecting. So you get the intel together, card copies go on a notice board. Yeah, plus all the equipment was scoped out. I'll be over to collect it with those people. Yeah. Sorry, because ever. Okay, see you soon. Yeah, so you're center. Can you get into their network?
Or just loading the hardware to kill job there. On a job, the tire will depend on the role of the performer as the job needs to accomplish. Wah, benar. Gapnya juga bus Transjakartanya Jakarta. Hey, the added bonus of none of your favorite common invention outfits being linked to a major crime. Whoop-de-doo. We're Lah. Hey, oh yeah, well, go there. I'm Seattle. I never replaced the plan instead. Wow. Talking to the plant or later that might be helped by a visual aid. The rest is pretty self-explanatory. Listen to me, you heard what I said. Well, let's go here, come out there. Keep your mouth shut. Pindah di mana lo? Kalau lalu masa warga kota sedikit ya lo? There's Paige, leaving his car, taking the truck. Maju kita dikit stop. You should have used my chain. Halo. Ganti mobil kita. Di depan lah mas. Bantu. Apa? Lah. Naik Ranger kita. Oh pakai Granger jadi kena. Kedandak mobilnya rusak. Pakai mobil asistennya aja. Kayak lalu mukanya lawan suara. Berapa? Banyak ya siapa gerak? Pernah ngewe di sini lah. Suaranya lu benar kan? Jadi kolotnya kan Ya, ganda lama yang main These are professional. senang aja lah. It's secret. Oh, I don't know. It's the best thing in his Lalu pakai alat khusus ya. Biar merasakan juga. If they were convinced, they would have said something. Karakter Lester binian nas lo. Lambat mobilnya ini. Mobil besi ya. Kada telah juga ada juga. Wah, kada melihat aku juga. Nah, Allahu Akbar. Ngomong apa, Pekam? Anjing banget. Anjing banget. Yang nyetir aku bangsat. Nyetir aja udah masnya. Babi. Kenapa? Oh, aku juga yang disuruh mangkat. Pulang Lester. Lester cacat lah. Bingung. Cacat. Yeah, most sports they work for an employee where you expect if anything done turned over. So that's right. Where was that? Oh, yeah. Room. Hey, just Kenapa lapar aku lah? Bingung makan. Ada yang jual bang. It's cool. So one person can call charge. Tapi, Is that right? Waalaikumsalam. Oh, digabung aja nggak? Ada info katanya. One thing. Oh, yang This job's a high speed. Oh, Armored itu car. udah lebih info satuan. Legitimately, with a nice long paper trail to the front door. Jackie wanted to invest in it for a little money. Ya, aku langsung keluarin aja About that. Hey, you're bored. Good. Akbar.
Man, tick it off the list. Methodical. This is just a dumb crime. There's an element of that. And when you got parked, come back here and talk time jobs. Wow, no. Ini yang mana? Bingung lah. Apa yang dibingungkan nyampe dua sudah? Kada bang. Kalau dipicik, bangsat. Lalu dikiranya bingung. Nah, ini masih memperkenalkan Jeep. All of your haze gear, weapon, and clothing are shown in this locker area. You will use this item in the haze setup and final. Once the haze is complete, all evidence will be destroyed. Oke, oke. Segala pakai basket lah, bola basket kita. Bola rugby. As a leader, you have the choice of your haze member. So choose wisely. Remember, if some haze member don't work out, invite other to play instead. Download apa lagi? Join sudah ya? Anak baju apa aja? Oh, kita lihat. Oh, ini udah kok. Memang gue rajin aja ready-nya. That eye, strength, regular, stealth, loud, coercer, flying, dangerous. Pulang sedikit ya belum. Ngapain belum? Apakah sudah mulai lah? Hah? Kalau bisa masuk season kenapa? Kenapa Pak? Free mode jangan, aku nggak mau free mode. Kalau ada selain free mode, Terus ada maksudnya dari itu, terus kata coba. Pak di pinggir jalan. Oh parah kan ya. Lenggang, lenggang, lenggok. Na 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 na. Hmm.
Nah, invite my friend. Kada kau mano HP lo. Dan lebih yang itu mati. Yang benar. Hmm? Itu Baju belum. nah, oh, that's all it works. Ready to play. Ini aja. Untuk bunga sting lah anunya lah. Ya, anjay, badas, the water. Ken, apa sih sana? Nggak tahu. Hitam tuh bukannya nyuruh empat, nyuruh bawa. Baju bunga. Tanda Egypt. Bunga langsung ke pelacung. Saking laginya. Bila laju aja, Pak. Mobil apa ini? Gratis kan? Hah? Streaming ini nggak ada kan? Boleh. Habis itu mana mana kontak lagi aku? Yang seluruhnya dia lagi. Deg-degan aku anjing. Tapi dibaiki ke anu kan? Dibaiki ke bengkel. Rumahnya. Ini anjing. Kenapa sebaik itu bengkel? Sekira dia upgrade dasar awalnya aja kan kayak gitu dah. Ada berapa? Hai, ini gimana? Dah. Paling atas kau aja. Hah? Coba, ini pernah nggak? Kalau bidik,
Salah becek, bro. Ini sebutin dia nyawanya. Patch up, patch up. Penjual. Tegen kena kan memang nggak? Ditembaki orang. Kada maksudnya kena tembak orang kah? Dalam mobil deh. Oh berarti orang menembaki kamunya jipai. Kamu nggak ada. Kada makanya aku santuy tadi. Bakal keluar jadi target orang. Dari bawah sana lah. Jauh kah? Yuk. Ah, belum kawan buat lagi. Ini jeep di sini. Ambil jangan pancingan jangan tadi. Tuh. Laju lah akselerasi. Nah, ya orang nggak tahu. Nanti orangnya Itu. Atau kita tembaki dari sini. Oh siap siap siap. Oh ngawal aja ini. tapi Wah, baik. lain kan. Ini warna hilang. Mas Pak ini lancar. Santai, jeep itu. Kasih lagi. Bahaya santai aja kita. Mana kabarnya nih? Meloncat ya. Oh, catatan kan udah anjing. Ya. Jangan sampai lepas ya. Kelompok telur Mengurangi tadi jualan. begini tai. Gak ruang. Kenapa ya bila ikan yang bawa tuh standar? Bila aku yang bawa standar. Pakai jeep, bungol jeep, benet. Rambut bungol. Sudah kan nih? Paling akhir kah? Di rumah ini memiliki kecepatan dan menolak armor. Masih tahu kena aku. Bungo kenapa? Bang, kecelakaan ini gugup. Ini. Nah ini kayak jual. Panik. Kayak asli panik di bayar orang-orang nih. Warga kampung. Kenal senjata tuh paniknya. Apa ini? Hari biasa di Los Santos. Ya.
Kena rumput. Halo, Cil. Okay, I'll look after this. Lester will come by your place when you're ready to go. Mau dibaiki sidin dulu. Pas. Pas mantap. Sedikit naikkan. Apalagi kamu lah. Soprit. Wah, alhamdulillah. Hanyalah. Mana lagi nih? Ini Mas mau nanya apakah bisa membuat user penerbit SOP dari mana saja, Mas? Siapa gerak? Dan Kan memang seperti itu tuh. Kenapa orang lep-lepan bertahan? Sudah bertahan kalinya. Jaga perilaku Anda. Haram ya itu gamenya lah. sekarang hanya orang-orang 30. Membongkar. Setuju nggak kamu dong? Lalu sabar hanya sampai ininya kok. Wah, Melihat di Fine Woods dengan seteguk air kencing. Menunggui Rajib Bachana. oh ini bangsa saya selalu Usah kebanyakan aja emo ikan. mau apa? Armor. Kada usah karena kita mati juga. Sama. Ya, ini kiri operasi dengan kiri player. Iya lah. Never even know. Gitu. You take the conversation. Nah, kamu dicium Jep.
Landing kawal dia harus tes iklan itu iklan itu kawal dengan beberapa iklan efektif New world. Oh, apa gerang? Itu siapa gerang yang mana beding tuh? New risks. And that's when you'll remember that old Uncle That's Sam You're going to find juga itu mau Guys, You're a little too dollars. You're repressive. You're requesting down. Never do. Okay. Okay, you're trying. Okay. Kan nggak usah duit gini belah. Nggak usah duit gini lah. Man school. Yeah. Kan dapat. Yeah. Gini juga. And the safety deposit office. keluar kena kawal aja Like, malah aku refer gitu loh Hah? aku refer gitu loh Misalnya ada. like I said, maybe the first time don't expect this. There are things. mind-blowing orgies in your future. Orgies. But we all got Okay, good luck. luck. This is the vinyl hash board. Here you can set what percentage each team member gets, what role they will perform, the specific tasks they will undertake until their start. This chart shows the total take from the haze and how much each player will receive from the total take. The leader has a larger cut by default as they. Yeah. Belum, ini masih bacot dia. The percent of the total take. tugasku kalau kamera Bisa the best share. kontrol luminous Yeah. The map is where you can view a rough location for each of the tasks assigned to the selected case member. Ya kan jadi driller Jip lah. Soalnya biasanya kadang awal aku mananya. Mah paling rendah deh kan 75 aja kok. Kada kono aja bang. Harus dibari aja. Apa ini Jip? Setuju aja kayak kamu harus dibari. hai boleh deh Nah, continue aja lah, was. tidak bisa adalah Masih dong. Oh, ready. Nah, Bapak. Hello. Hello. Hello.
Duduknya Nah, kalau bakal ganti udah aku bajingan. Bunga lah pakai itu semuanya. daripada penting ini datang like juga mana bisa ada seksi friends terus dan ayah sukses I'm sending you that hacking program. When you get in the car, you need to get on it and start breaking into their system. Tahu bang. You got the wheels? All right, go to the bank. Driller, start Checking their network. You need to establish a connection before you get to the bank. They need to be able to share the phone for operation. The hedging programs design of hedgers many shots to one. Once you're off, those doors they set up to turn into trade. Well, that's the trade that right now. It's like I don't want to work this now. The one don't go through it. Seems to Gak ada apa-apa aja tuh buat arus ya. Sebanyak yang kau bisa. So I think it's a really this. Thomas with one last person between giving me extra instructions to take it into this Russian they both do it. They went apart. Security person required time to do this. So long and be a bunch that you're around for sure. Bentar lagi kita sampai. 0,7 mil. Belum kan? juga dan ini sekarang lewat Kita sudah sampai. Oh, Mahek dulu. Sini dulu diam mas. Parkir dulu mas, kira kira ketahuan. apa laptop Apa aja sama laptop, jangan coding aja. Like I said, do not move on the bank
Sistem hack. Apa hack sudah? Oke. Okay, time to open the vault. Take out your phone and trigger the door. Gue Anda ya. Sudah itu. Kayak ini gitu. Well, bener. Kenapa? Malam tadi. Kenapa? Ano, yan yung stand-up yan. Ang RM itu berarti juga tanya di manajemen. Ah, Anaknya saya ya, punya anak faktor di kemudian keluar pas langsung keluar duit berarti pas itu. Biar aja maksud keluaran dengan biar aja itu urusan pimpinan ya nah, urusan ngurusin aksidennya di loket juga. Di mana? kayaknya di mana aja hubungan sama dia berkelit itu. Kan tidak apa-apa kan aja. Pantas ya, semalam cari komputer lah. Biar itu jadi nanya saya mau minta berapa ya kayaknya nambah gitu ya kalau ini anak biar anak manajemen Oh, kayak itu lah. kalau keluar grup berdahan Merajo misalnya. kalau kita untuk dia wah kenapa kan ini ya Mbak, kamu ini coba kan lu ada dia orang ada ini ada dua orang masanya ini tanya di situ ini dia enggak tapi kan ceweknya kan maju bermain nanya nggak tuh deh makanya saya ini keberatan siapa ya? ya nggak keluar tuh kayak ini keluar Oh, di keluar selatan dulu terus sekarang dia kayak saya lewat kamera ya bos aja ada motor itu tidak usah urusan di kamu itu siapa ini? bisa aja itu bos bisa sama itu bisa Ini pesan juga kan? Apa? Iya. Kabar aja yang mungkin gue. Kabar. Aku mau sambil mengintimidasi buat apa? Enggak kan? Get in the fall kuruma oh, sudah. Kalau jalan
Berapa banyak tadi kan yang kita ambil? Gila, sekarang zaman aja. 100 juta bilang. Cawat dah. Kadang kita naik kan? Hai. Jadi lo, Bunga. Anjing kenapa? Kalian udah jeng. lu diam gak lo? Diam. Dia apa nih? Mancing orang enggak? Bunga apa? Edito. Edita. Aneh. Berpikir apa? Karena ada bikin buncak. Kejap. Page off. Dari buka lo. 75 dolar. Ikam. Ikam sih itu. Oh, Dari mana kan? Bangsat dari awal udah kalau atas sih banyak kan. dalam. Let the hostages know what happens to heroes, yeah? This ain't them movies. Don't shoot! This would be the worst way to die. Damn! Please, I don't want to get shot. I don't want to get shot. This would be the worst way to die. Sudah. Oh, udah boleh. Hah? Ikam mau mati? Oh, crowd member. Gue kira crew member. Kenapa? Karena boleh lah. Udah boleh membunuh. Topat lebih. Ikam nyambat tembaki kayak orangnya. Paket. Saya want to sit down. Take out the cameras, quick! You'll be broadcasting live to the LSPD if you don't shut them down now. Don't have to shoot me.
shoot me. Let the hostages know what happens to heroes, yeah? This ain't the movies. You don't have to shoot me. Damn! Don't shoot! Please, don't shoot me. That's the box. Be ready to move. This is Di dalamnya. Go, go, go! You didn't come this far to end up in the back of a squad car. Apa ya menembak? Revolver kan? Got my getaway guy waiting for you on Santrudo Bridge. He's got a plan for the cops if you can just get there. Guy's name is Kalau lewat yang aduh tuh. Kalau kalau lewat lubang yang dia nonton nggak apa? Ini nyuruh stop lah. Kenapa? Banyak berstop kah? Apa kah? Jalan aja kah? Nah, Lalu bertutup juga ya. disesuaikan jari anunya kecepatannya Oh kalau ini gagal belum. kenyamanannya. Tak selamanya selingkuh itu indah. Oh, pantatmu pink, Jip. Apa gerang itu dong? Emang hanya untuk mengambil itu, Jip. Ayo. Bapak bawa tas nih, Teh. Yang bawa ikam juga, by the way. Apa ya, model apa ya? Ada lah pokoknya. Oh, Wah, totalnya 200 bulan. Apa nih? first time. Oh, income nggak yang dapet itu? Dapat pilih dapet? Ikam. Oh, aku senang jadi dapat bonus. Pertama kali. Kan sudah lama ini. Aku belum. Oh, hujan-hujan larinya nah. Kuruma. Nah, bisa kok nukar kuruma. Gimana sih beli kuruma, bro? Nukar kuruma di mana, Jip? Legendary Motorsport lah. Hah? Dua juta anjing ada duitnya.
Wih, mobil tiap ini tau nggak? Oh, ini Hah? Itu mobil NPC. mobil itu mobil itu sih. Oh, kita di film ada orangnya. Di mana beli ke rumah? Kita anak nekap juga dulu. Makanan gratis rumah tuh kan. Waduh, Ini dia mau kasino, awal lah kita nama orang awal lah. yang tadi nggak 3 kasino sih, ya. 4. Your FSA fine, Lisa. You'll sleep well tonight. Well, enjoy the spoil, but you can't be that all of the other spoil Apa itu tadi? road. Orang nggak? Sekarang polisi. Lihat dulu ini apa? Kuraminya aja itu mobil kayak pun kita bahas. Panik ini. Luar biasa. Ini mah kan ada nembak. Panik cuma. Santai loh ini loh. Tembak lagi nggak bisa. Harus bisa. Wah, kejar. Di jalanan. Oke, buat juga. Oh, Kamera mana aja kamera ya. oh, udah, jeep itu jeep. Sit, thank you. Mana makan uang pribadi? Ayo sana sini. Kayak gitu kan? Sini kan? Kita kan Makai kebujuk aku. Sebelum orang itu lagi mau banget. kemana nanti? Ayo banget. Udah makanya kayak kamu. Tapi dengan momen kecoran. Oh, dikacau ya belum. Tuntur anjing. Perang badar. Oh, kalau matinya Akhirnya meledak. Kan, dia kan kaki bang. mananya? Meledak tuh mobil. Kada mananya Ogio? Yang pink sana dulu. Salah jalan nggak? Kiri ada kiri. Nah nih. Bintang 5 anjing. Ini mirip malam. Kembar gitu kan. Bulan sebelum. Ya, oke. Ada yang bilang, Jauh banget sudahnya gimana? masih itu. Mobil kan mana? Ini yang beli kah? Ada mobil. Udah. Naik mobil juga kamu? Naik mas. Bungulnya makan dicuntarnya kenapa? Kenapa mas? Bungul loh yang 4. Halaman keluar juga.
Ada polisi tadi kan tembaknya kok. Lah bongol banar jeep, jeep, Maksud nyenggol gitu aja. jeep, jeep. Parah men. Nah, Don't worry me deh. di happy loh. Soalnya kena. Kalau sah tuh menghindar. Ini sah kena. Gua bintang 5. Bunga apa? Tapi Kejahatannya kita sudah. Kelas kakap. ini nanti juga aja. Menuju abang ya. Memang loh. Mati dulu mas sana. Ada mana api? Aman. Di dalam ketangkapan dia. Ketua PP tapi mungkin jalan hari ini lah. Jangan bayangin kendalanya tinggal nasi doang jadwal callingnya udah nampil di mana kamu. The ring with the ring and the horse are running and the cloud doctor. Stop by and let. Iya. Katanya suruh pegangin. Jeng Erika, Jeng Erika. Tuh, 2, 3, 4, 5. Banyak mana stop ninggal tak ninggal Di mana? tak kembang stop neng Bung banget kalau ini mandiri. Dapat baju aku jadinya. Biar kotak rajik banyak lagi, guys. Kenapa dibawa kak? Beksan Saya dapat guys. Ya abang juga. Melihat dengan sungguh-sungguh, guys. Ini sebenarnya panjang. Berat lah karakter Kota Kipai tadi. Sama dapat baju. Depan. Lebih kurang guys. Jangan lah, tak sangka kemana lagi kita aja porsi orang nggak? Ya menurut saya ini mau banyak orang. Ini pasti kan ada mobil rusuh kita lah. Ikem tuh aja. Sugih tapi miskin, nah. Soalnya ada. Polisi itu mau gawe. Iuran di kawin itu Ika. Mau anak-anak kecil. Anjing anak-anak. Bang benar Ayo, hati bro. Kok gua lah. Foto turet ke di atas itu. Mesti kamu kurang gas. Apa nih bapak? Tapi yang diisi. Ini bapak ini. Itu apa? Nanti Siapa caranya anjing? Becam dua anjing. tak dingin. Oh, tadi kan ada mobil juga. Itu di rumah sana ada orang juga itu. Belakangan itu. Tapi ini tembak orang udah kita. Kanan. Apa tadi? Oh, ada target. Ada tak? Pada. Ya, kayaknya. Ya, terus sebenarnya pakai ultrax apa? Oh, apa?
Tapi Wah, ricuh. wah, di sini ingat kalian sedang Control I kill you deh. nah tarik kayak gitu. Apa yang itu kan? Sana ya, mobil perang. Jep. Karakter main game kecil. Gila. Kalau dia anak mekanik kan, ngapain? Ini mau belakang boleh sih aja. Nah, aku ada mobil nggak? Sombongnya. Loh, Mau bakal yang tuh, tapi nggak mau katanya. Mau isi bagian. Itu masa kita yang gitu mau sampai anjing kalau kita tahu contoh pas banyak duit kita membelanjakan yang jadi hal. aja. Selamat datang di dunia crime gitu. Ya bang, oh, Kita kapan banget mobil ya kan ambil mobil yang di sana tuh, kompleks itu lah, siapa tahu di belakang mudik. Nggak main di. yang Najib Betul. aku mati sih pengen mainnya Nggak aman. ya kamu menjaga aku lah Bom. Kiri. Nah, tuh bernyala. mana sih kok Bernyala bang. lindungi Ya. Cepat. Tolong, baik. goblok kenapa mikam baca lah pelontor exploded you anjing gitu pilih apa Bang. Oke. yuk Will open. ayo wah itu adalah mantap Ya, mobil ini. Mobil ini. asik tuh Aduh, baik.
tapi. Wah, let's go, let's go. Wah, kenapa kayak itu terbang nggak? Itu ada tengkorak. Ma, jet tempur. Dari Iya kah? Oh shit. jauh. Yang hijau. Kalau cerita lihat, Bagaimana kita ini? Oh, tinggal cupnya aja lagi. nah yang TB ini kan menekan mobil gratis ini. Apa? TB ini, TB ekspor ya. ODB. Bubur. Woi, mantap. Santai benar ya. Jadi apa? Maju cepat nih. Kenapa? Jangan hidup lagi gak? Tuh ada tuh sebelah kiri. Pas ke bawah tuh ya lah. Nah, itunya noh di jalan. Woi, let's go. Kuburnya Jip. Dikiranya Jip bisa selamat Jip. Stop Jip. Mundur, mundur. Oh sudah mundur kan? Pakai ini kan ada bintang 5. Ini lama ya. Tapi yang belum itu bintang. Lemah masuk bintang ini kan? Belakang, belakang. Biar aja kita rame ngucik-ngucikinnya. Belakang Jip. Kalah juga. Di bawah kayaknya pinangnya itulah. Waduh. Saya Karena ya, ini. Nah, Mila. Kita menyasahi anu mangsa. sangat lincingnya mobil ini. Ada bapaknya, ya panik juga. Bingung kemana keluar. Ya. Udah di belakang ini kan? Oh, mati adanya. Yang mati ya? Mati ketembak. Dapat anu aku malah penghargaan. Terus ulangin gua. Dead by Drive by aja. Ah, belakang sana aja, Bay. Adanya hanya main hari ini. Oh, gua ini biar berang. Biar aja. Siapa kata sih? Nah, di situ tadi najak ke pas. Maafin gue kita santai aja ya. Oh, Siapa yang kau menebak? Di mananya? Terus sana. Pak, itu dia tuh, dia tuh. dah. Bukan. Mau ke bawah polisi itu? Suara rakyat kecil. Kemana dia? Di atas. Mana jing?
Wah, NPC bungo. Melawan dia, Jip. Melawan dia. Tapi ketembakan ja. Meneror kita. Hanya banget ini namanya. SMG Head. Wah, dapat award pulang aku. Wah, ini rujuk di laju-laju. Kalau salah jalan. Lurus itu nah. Oh iya. Bangsa. Kan kayak apa kisah ini, bro. Anjir. Assassin's Creed. Ayo tarik keluar. Ngajuti kayak gam. Namanya? Dalam situ. Oh ini. Iya. Tapi ya. Lagi. Mati lagi nih, Pak. Balik kita pulang sama matian lah. Nah. Ya. Jangan lo. Bangsat. Kena mukanya mati. Simpan ini dulu hanya kau pulang nih, Pak. Ambil ikam tuh. Wah. Kalau diambil lah. Mau polisi harus lagi. Udah cukup, Jen. Aku tampil mobil buruk lah. Lu mau datang nih? Datangin enggak? Yo, kuat. Jarang ketemu mau mendatangi tank. Ayo dua mobil solahkan berkawan. Tank lah. Iya, iya. Oh no. Berarti belok sini kalau Rajib. Oh, no. Lanjut banget polisi nah. Nah matinya. Matiin apa? Aku tembak polisi loh. Tank. Tapi tanknya ngereda. Oh, digantinya lah. Tangan sama ininya tuh nah. Mana? Di luar. Jadi meninggal aja ini. Mana ya kamu ambil aku? Rokok naik kamu. Jangan nekat. Terus naik. Kawai mbahnya nah. Aku menyasahinya nah. Mana anjing? Bangsat. Ada tertindih mobil aja. Mana masnya tadi anjing hilang? Oleh tuh belum jatuh. Yang naik. Oke. Terus dulu. Langsung bintang. Ya begitulah bang. Di atas ini lah ininya. Jalan tuh. Tuh di atas. Jalan gitu. Tapi di atas kalau. Next bro. Kominfo.
Bunuh aslinya di belakang lu. Ini sakit guys. Oh, matinya yang adanya yang bunuh. Matinya. Tertembak. Pas banget tadi di hadapan. Bungol, aku tembakin polisi langsung. Kena karma. Nah, mati. Saling bunuh, guys. Oh, ada yang lompatan juga lah. Ya, yang warna abang tuh tadi. Tiwa. Baca hitam di sini. Jangan ikut campur. Ini permasalahan player. Ini yang bagian. Nah, mati aku. Iya. Aldo men Cepat gimana? oh, sadar dong. Ya guys, segitu aja ya kegabutan hari ini. Sampai jumpa besok. Jumat lah.